ассалому алайкум дӯстони азиз, бачакҳо ҳама кас ҳастозин хубен. имрӯз чиста 21 сентябри соли 2025 сол дар канали Саудо ТВ 10-11 хонаҳои душанбе пешкаштон мешавад. Навори беҳтарин шид аз дигар наворо фарқияти калон дора. Фақат аз шаҳри Душанбе хонаҳои назди ҳавлигӣ, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ ҳастанд ки пешкашон мекунем. барои реклама рақамҳоро мегузорам. Хона, замин, мошин, квартира чизе бошад дар WhatsApp роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мегузорем бачаҳо. дар видео лайк монед, дар канал подписаться кунед. ҳама каса дастгирӣ кунед. бо иншоалло дастгирӣ аз Саудо ТВ мешавад азиз. комментария дана ҳастед аз куҷо то чанд зумат, чанд сотиқ, чанд квадрат хона дар корай. худо хоҳад навор мекунем далчи ҳаррӯза иншоалло пешкашон мекунем. баъдан дӯстон хонаҳотона видео карда роӣ кунед, чанд суратҳои холӣ адресро пра роӣ кунед, реклама карда фурӯшта мекунед. навора сар мекунед бача азиз. бародарое ки дар Московский област кор мекунед, фаъолият мекунем. борҳои ҷамъ карда дорем, хоҳиши ба ватан равон кардан дорем. ширкати Акай Нозим беҳтарин ширкат ки зиёда аз 10 сол боиди ҳамин система кор мекунанд, фаъолият мекунанд. тӯли 2 сола ки Акара реклама кардем, шумо шоҳиди ҳамин ҳастем бача азиз. борои шумо аз 100 кило зиёд боша омада худшон мегиранд прямо Тоҷикистон бача азиз. бор бурда мешавад. Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор, Кӯлоб, Файзобод, Бохтар, Шаҳри Туз, Регар, Фархор, Московский, хулас ба тамоми самтҳои Тоҷикистон қариб ки боршон меравад бачаҳо. ҳар ҳафта бор равон мекунанд. фақат аз думи Саудо ТВ ба дили пир акада муроҷиат бикунем бачаҳо. бародарои муҳтарам, квартираи фурӯшӣ арзонакак роӣ карданд ки дар шаҳри Душанбе ай шахсиятое ки варианти соколни этаж хоҳиш карден, мисол арзонтар бошаву ремонтуш зур боша, ина бихапенеш. шаҳри Душанбе, бозорчаи графзавода наздикай. дом худаш 7 этажаҳай, хона дар соколни этажай дӯстон азиз. 2 ҳуҷрагаи 38 квадрат, ремонтуш хушу беҳтарин кардагӣ. нарх боша 300 та мега савдо мешавад. фақат дӯстон дар соколни этаж қарор дорад. тамошо кесен хушу. ин ҳамин ҳолат подвалай. ремонт замонавӣ 300 та муомилаи соз дорад. ба ҳамаи чизҳояш савдо карда мешавад. мактаб 50 метр, садик масҷид 200 метр дорад бачаде. ҳуҷҷатҳо 100%, зангза персенхтон. дӯстон замини фурӯшӣ равон кардан ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. одамое ки замини арзон хоҳиш карден, марҳамат бигиренаш. ноҳияи Рӯдакӣ, маҳаллаи роҳатӣ, пушти спортзал. 3 сотиқ заминай 160 000 мега савдои соз дора. обсвет дора. дарахтҳои мевадиҳанда дора. ҳуҷҷатҳо ҳамаш ҳастай. қарор сертификат дора. ба номи соҳиби заминай. рақамҳои соҳибмулк мегузорем. занг зам масъя кунем. масъалаи масҷид, балниса, мактаб наздикай, дур нестай. хоб 3 сотиқ аз як қисми ҳавлиш фикр мекунем ки савдо мешавад бача азиз. 160 000 хеле нархҳо дӯстон дар иҷо бениҳоят қиматай бо далчи хитон. ина рақамҳои соҳибхона WhatsApp дастӣ мегузорам. мегӯянд ки аз канали Саудо ТВ рақамотона гирифтем, ина мо мехарем бачаҳо. занг занед, масъя кунед. иншоалло вақте ки айноми канали ма занг занед арзонтон мекунам бачаҳо азиз. ба хотири наворои ҷолиб лайкҳоро монед, ҳама касая биҷимем бачаҳо. ҳамия дастгирӣ кунен. ҳамин ба ҷои шумо бош магам ман наворда лайк мемонам, дигарро намедонам. вақте ки ба хотири ма ки навор шид, ма бояд чок. дӯстон азиз, боз хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равон кардан ки 3 сотиқ замин дораву 4 дар хона дора. ана инам дар ноҳияи Рӯдакӣ деҳаи Иттифоқда қарор дора бача азиз. чихел мебинен кадом ҳолат чихел қарор дора бачаҳо. беҳтарин ремонт кардагӣ барои зиндагӣ тапа тайёр. 4 ҳуҷрага 3 сотиқ замин масоҳат 298 000 сомонӣ дар ноҳияи Рӯдакӣ. хона 4 та сотиқ 3 та дар 3 сотиқ сохтагӣ аз 4 ҳуҷра, 1 то ошхона, 1 то ҳамом, тагхона иборат аст. ҳамаш дар якҷоягӣ, яъне ки дар дарун ҷойгир астай. таъмири хонаҳо, ҳуҷраҳо, падабои тайёр об, свет ҳастай, ҳуҷҷат дора. ина марҳамат беҳтарин вариант 298 000 хеле нархҳо дӯстон фикр мекунем ки кам мешавад дар канали иншоалло мо бача азиз. дӯстон, боз квартираи фурӯшӣ ҳастай ки 255 000 сомонӣ, 255 000 3 ҳуҷрагаи 53 квадратӣ.
اینا باز بهترین وریانت. بچه همه کسا لایک را مونین. آدمایی که دورای وطنن خوشا به حالتون دوان صبرتون بوده. امی دستگیری از شما شوه خدا خواهد نوارو ایام بشوه. امی چند قن نوار کو بچه دستگیری شوه نوارو توب که برویان با همون خانه فروشو ما در روی کردن میگیرن. خیلی که نواروی ما را خانه فروشو خانه خرو تماشا میکنن. سه حجرگاه کوارتیر 17 اتاج 53 کوادرات سینو دوشنبه 255,000 سوم. زرنیسور دوم مستیروگ میگه 17 اتاج لیفت چرز ماه میشوه انشالله چرز میسیاس میگه او سبید هستن. فقط سریوزنی زنگ زنه بچه عزیز. برای مدینه زرافشان زرنیسور تاکسی های سوریگا شهرنا پاسپورت ازبکستان و پاسپورت امریکا. دوستان باز خانه فروشی نزدیک حولگی است که در محله دریاباد شهر دوشنبه. سه حجرگاه 3 سوتیق زمین در دریاباد 300,000 سامانی حولی در دریاباد جایگیر است. قسم داخلی خانه هاتون دوستان حرکت کنه رفتی رایی کردن آدرس ها خشر نویسونین آدرس را نویسونین اما داخلی خانه ها را هم نشان تیم مردن ده باور میکنین بعضیاتون روی نمیکنین قسم داخل شا مقصد همی چیزی که شوه سریوز نشوه بزرگ میشوه. محله دریاباد دوشنبه 3 حجرگاه 3 سوتیق زمین فروشی 300,000 سامانی باز معلومات براشا بگیرین. بعدا دوستان خانه هاتون ویدیو کارایی کنین تمامی قسم های داخلی بیرون خانه هاتون نشان تین یا که طلب کنین رفته از پیش خودم نوار کنم ما پیشکشی خریدارو بکنم بچه عزیز. از دروازه به حولی رفته داخل بشین. خانه فروشی نزدیک حولگی 3 سوتیق زمین 3 در خانه سینو یکی شهر دوشنبه در قرار داره. انای خانه دوستان از ریمونتوی بهترین کردگی درجه زورقتی 450 تا نرخش حولی در پایان چارتوتی پلیتکنیکوم قرار داره بچه عزیز. آدمایی که از چارتوت خانه خرین مرامت نزنگ زنید 450 از واتساپ شون اخیرش 0603 بدیل پر میتونین دوستان مراجعت بکنین. حولی در پایان چارتوتی پلیتکنیکوم قرار داره. بعد چارتوت باز بیوتر میشوه چی کلخوز و شهر و را میشه همون طرف دوستان عزیز. 450,000 نرخی همه خانه. دوستان عزیز خانه فروشی نزدیک حولگی در لنسکی رایون در شهر دوشنبه این دروازه. این خانه‌ای که می‌بینید دوستان عزیز 5 سوتیق زمین داره حولیش آبشی دروی 3 در خانه قسم دوش حاجت خانه و دوشش اینجا قسمتی کوخنیش خانه ها ریمونتوشون بعد نیست خشراک ریمون کردگی برای زندگی کن تیار مسئله اوت سبیتش هسته بچه 3 حجرگاه 5 سوتیق لنسکی دوشنبه 350,000 رقمای سویبونگ اخیرش 89 دا میتونین زنگ زد با دلچه پرسین. ویدیوهای پیشنه را تماشا کنید ویدیوهای بعدنه را تماشا کنید. سعودو تیوی 01 با کانال ما های بچه در اوجم رکلام میکنیم. خلاصه چیزی که روی میکنیم در 5 کانال یوتیوبی رکلام میکنیم پلیز در تیک توک اینستاگرام رکلام میکنیم. فروش نمیگذار حرکت کرد در کوتاه‌ترین مدت همون خانه هایی که روی میکنین فروخته بتیم بچه عزیز. خانه نزدیک حولگی در محله پختکاری شهر دوشنبه گیپروزم قرار داره. انای خانه دوستان 3 سوتیق زمین داره بود 4 حجرگاه. این همی پروژکتی ما 4 حجره 3 سوتیق زمین 560,000 سامانی نرخ. اخیری رقم های صاحبمون 600 میتونید مراجعه کنین. قسم داخلی خانه ها عبای فسان قالینای زور پردای زمانوی کاتالوگ‌های زور خلاص شرایطی بهترین زندگی کردن مهیا شدگی. رقم اخیر 600 بدیل پر از نوی کانال ما سعودو تیوی مراجعت کرده میتونید بچه عزیز. واریانت یالشی مسئله هیچی گفتگی نیستن. مسئله اون سوید هستن مساحت حولی باشه 3 سوتیقه ریمونتاش هم 80% تیار برای زندگی کردن واریانتی بهترین مرامت زنگ زد پرسیم وقتون. اینجا محله اینجا دروازه ما دوستان اینا داخلی حولی ما مراجعت زدگی کافلوی فسان خشرو پروستا خانه زورده بچه زنگ زد پرسیم. مسئله این خانه دوستان در گلبوته در شهر دوشنبه قرار داره.
سه سوتیخه های سه حجرگاه کردگی در گلبوته شهر دوشنبه 600,000 سوم نرخی همین خانه امروزه ما سه خانگاه 3.5 سه سوتیخ زمین مساحت محله گلبوته دچه های محمود در قرار دار. معلوماتی بیشتر با تلفن رقم های اخیرش 10-22 بدیل پر مراجعه کنین. حوالی را بینین بروچتگاه کافیلای دروازه فاسونای ابوی خانه ها قولینای زمانوی تریزوهای زور این طرف بار خانه با کک انجام خانه کردگی. خب کزیروک دارد دروازه فاسون داره حلونجی که خشتوها کردگی 600,000 سوم نرخ زور اینه که خیلی نرخ فاسون خانه خیلی هکسه نرخ هم زور اینه. کوارتیرای فروشی هسته که دو حجرگاه کوارتیره 14 اتاج 70 کوادرات متر بچه عزیز. آدمایی که از یکم سویس که خانه خر هستین که کوارتیره خر بدین 14 اتاج دو حجرگاه کوارتیره 70 متر کوادرات ولایت کروبکا 495,000 سومانی. باز سودای ساز میشوه مرامت سون زنگده پرسیان شخصتون سراج ننکی فقط خیلی نرخو هم رید کرد که میشوه 70 کوادرات. همی 70 کوادرات که دیده سه ولایت کروبکا همی ریموندور باشه اگر بسیار ریموندوی بهترین قطعی کمشته 800-900,000 سومانی میگن دوستان عزیز که 495 تا بهترین نرخ ساز ولایت کروبکا شد. دوستان کوارتیره فروشی اخیران ما یک حجرگاه کوارتیره 3 اتاج مساحت 30 کوادرات متر انا این کوارتیره بچه ها در 7 کیلومتر در دوشنبه 360,000 سومانی وریانتی بهترین 360 تا 30 کوادرات متر یک حجرگاه کوارتیره 7 اتاج دوم. خب نزدی روحی کلون در قرار داره بچه عزیز کنکریت نی خریدارو فقط میتونین مراجعه کنین. چخیل میبینین داخل خانه ها ریمونت های بهترین کردگی صورت ها را تماشا کسین کوخنیش حاجت خانه بانیش. خب 3 اتاج در قرار داره 7 کیلومتر 30 کوادرات 360,000 سومانی. دوستان نوار تمام شد چیزی که روی کردین خواهش کردین همش موندن دلچی بوجدان میکنیم کامنتر یا نویسین چندم لایک ازدیم بچه ها زنده باشه رحمت ما را هر روز تماشا میکنین دلچی ویدیو ها برای شما مونده میشه بچه عزیز.